tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agnaid kan iti balay, David. Ang mga no da may bagatinam. Apay ko ma, katdakda kami lang ang matyada ijay. Awan ni Manong Abraham, taadamot balay na ijay syudad. Saan nga tangagungot ni nanang mo? Ay nawaw, apay ko mga agungat. Nang runa kat saan tapay nagkasar? Saan tapay ang nagkasar? Ngam adda tamatan iti husto nga edad. Nukas tati ko nam. Agimpakyak na rudan inton bigat. Wen, tulungan kan to kalpasan ti trabaho. Ay na, agyaman ang launay ang. Saan ako nga parikot iti abang. Wen dakkel mat ti balay mi. Asino day jay? Ni David nanang, boyfriend ko. Agnaeden dito'y balay. Anyati ko nam, Erika. Ay nawaw, saan nyo anaawatan ti imbaga kaya? Saan kayo matatulang kat? Tinaawata kat pag naidam tinobyom dito'y balay. Kasta nga rood nanang. Apay mait adi mo impakaabukan nyak tapno amok mait. Basta inyawid mo mutlat ta dito'y balayan. Siya kung tinagdesisyon para kada kayo nanang. Ay unay kan anak ko. No anya ti makitkita yo, di yulatan pakibibyangan nanang. Daa. Agpada kami mat kan David nga addan iti husto nga edad. Kan may isa, dakkel mat ti balay apag nanaadan tayo. Umanay tayo atallo ditoy. Sobra pa'y kit di Adda kayo mat gayam dito'y ruwar nanang, itay pa'y asap-sapulan kayo. Ada ka di masapul mo anak ko. Naibusan ti kape tayo. Asidag ti istor. Gumatang kayo Da kayo man pa'y timapan gumatang nanang. Tinobyom ngay. Nakaturog pa'y laang. Awan ka di trabaho na ita. Awan, day off na ita. Kasta aya. At ti kwartang igatang yo. Dua asa siya'y laang Taiso laang mati umanayan ti budget ko. Anya akapitigatangak ngay. Kumpurme anya ti adda. Sige, agawaan nyo, tamakakap-kape ako. Wadto'y ti kape agat-gatang Mari Perla. Agyaman aklaunay, Maray. Ayun gayam. Asino jay bisita yaw? Bisita. Ay nawaw, jay lalaki. Nakitak day jay Maray. No sanak ngagbitaw, talo nga aldaw nandi tabalay yaw. Saan mi abisita day jay, Maray? Anya, saan nyo abisita ko na Maray? Saan nga agpaysaw, Maray? No saan nyo abisita? Anya ngay nga road Maray. Nobyo ni Erika day jay. Pinagnaad na ije balay. Ay nawaw, ag-live-in dan? Wen, Maray. Sa anak ko mga umanugot, ngam inyawid na mga minan tinubyo na ije balay. Iso nga awanan at tinaaramidak. Anya? No papanawak mo ni David, ang mga noan niya pa'y ti panunutin da kanyak. Narigat ti agdesisyon, Maray. Ay, day tatirigat na Maray. Ang mga no ibagada akong trabida ka akatugangan, si kapay kit day ti madaksan. Agpalis ka, tada papananta David. Sa dinamite. Ag-date taman mo. Siya kung ti mangilibre kan ka, nagsweldo ako. Sumurot ni nanang mo. Saan na? Agbatin ni nanang dito'y balay, tapara lang kadata ti budget ko. Nasayaat mo't no kasta. Sa anak mo't laang kami na komportable no adda ni nanang mo kay. Maawatan ka. Sige, agpalis ka nga rodin. Uray naklatan ni Jerwar. Agawa ama. Ayan ni nanang mo. Adang samot ija salas. Adda iji kusina. Di mo latan ikaskaso no adda ibaganakan ka. Nang runa no agong ungot.
Naurnong mananti plato ananganan niyo anak ko. Aginawak to inton rabi inanang. Apay nga inton rabi ipay laang. Ay nawaw, ag-date kami kan David ita. Anya, Mang restaurant kami ita. Iso ang makauray kayo kadi. No aginawak, awanin mataktak tilakad mi. no apay ngamin nga inurnong yu Ay nawaw, aramidag to no agawid kami kunakmet. Masyapol nga ibagbagak ti arabidin yaw. Kaslaawang panunot yaw. Anyat ko nam nanang. Inton sumarunaw, no nakita yu anapumpun no ti lababaw, aginaw kayo mat. Saan yu nga orayan nga ibagak? No di kay makauray, di da kayon ti mga ramid. Dadaalin nyo matimod ti tao. At dain kargak amakan iti ref, nana. Ha? Di yukot-kot siya, tasan apara kada kayo dayjay. Ay, wan. Di kay madanagan, tasaan ko mga alalaan ti anyaman nga ikarkargayaw iti dayta aref. Nasayat mo't nga ron no kasta. Ngam dalosan nyo matiref Anyat ko na yaw. Dalosan nyo ti ref, tapno saan anaangot. Isumula ang ada kayo ti mangus-usar. Okay. Neri ka. Ada iti silidyaw, nakaturog sa mo dayjay. Masiksikuran launay kadagijay adwa maray. Anya ti pakasikura, mari perla. Kasladon kan dunyada mo ijay balay. Ay nawaw, apay ngay akasta, kat balay mo matday jay maray. Saan akon ang makakute, ta isudang matan ti bus ijay. Di mo ngamin ipalubos maray. Anya pa'y ngay kat agpada ng awanan bain maray. Uray pasagidak ida, awan lata. Uray ni Erika nga anak mau. Wang, song batan nakpeki di ano ada ibagak. Ay sos, manmanaw ti kasta nga anak maray. Saan na nga isakit ti inana? Puno launay tanako na maray. Apay nga may adi mo ida papanawag. Marigata na nga road. Nasurok makatawan meten nga agan ano sak. Ay namaray, adda karbengam nga agdesisyon. Tabalay mo matday ta. Iti anya aga po nga isuda ti masursurot kat si bibiyag kapaylaang. Narigat ti kasasaad ko ita maray. Saan sapay mo't nga amo ni Abraham tar aramidan ti kabsat na maray. Saan ata saan ko nga imbagbagak ang kuana. Sigurado nga agungat dayjay no maamuan na ti aramid ti kapsat na. Hello, Erika. Nakaawag ka matmanong. Ni Nanang, kumusta mo tandita? Nasayaat mo ti kasasaat na. Apay ka di. Anya di indanon da kanyak nga agnanad kayo tinobium di tabalay? Asino tinangidanon kan kamanong ni nanang? Saan ani Nanang? No di ka dagiti karuba amas asyan kan kwa na tinakasarita. Pudno ka di tinadamag ko? Pinagnaad mo tinobium di tabalay? Wan manong. Ay nawaw. Kaano pa'y? Nasurukan ang makatawan manong. Nasurok makatawan mo't gaya man anagan anos ni Nanang ano kasta? Anya ti kayat mo asawan manong. Wana, tadun kan dunya kayo kanumot itinobium di tabalay. Balayo ayaday ta. Awan mo timbagami ada kami tibus manong. Nasaysayad no pumanaw kailangan dita. Da kayo lang arudan di makikabkabalay. Kasta kayo ba'y? Awan respeto yo iti inata. Ay nawaw ka. Napudot ti ulam. Masino di mawag aya? Ni manong Abraham. Ha? Anya? Agong ungat kit di ti loko. Ay no. Apay ka no? Wen tadon kan don yata kano dito'y balay ni nanang. Sino mo tinagipulong ken kuana? Ti ko na ni manong kat kaaruba kano. Ngam sa anak ka mamati. Ni nanang lakit di tinagipulong kan kuana. Anya? Kat ti kayat ni manong pumanaw ta dito'y. Sa dino kumangay ti papananta. No ijay mo't balay. At dadagiti kakabsat ko ijay. Makita ni nanang. Makangagday kay kanya inton agawid. Nasaya at matanagawid kayo nanang. Nagkapuak iti ayan ni Uncle Mo, isuan Arabiana. Saan ko asal salud-sudon no sa dino tinaggapuan nyo? Ha? Ti kayat ko amaamuan. No da kayo tinangipulong kada kami. Nangipulaw.
Apay nga mo ni Manong nga da kami dito'y balay. Nay, awan ti amok dita anak ko. Oho, di kay man agindi di nanang. Ada kang kano saan mo apatsyen ti ibagbagak. No guraan nak latan. Nasurok makatawan meten anagan ano sak. Una yun dahito aluto yun nanang. Apay manan. Nakap-apgad mat. Ay nawaw. Rinaman akmet itay. Katsakto laang. Anya sakto. Oh, ramanan nyo man. Nakap-apgad ko naklangarudan. Kaya't yun samot nga agsakit kami. No diyo kaya tinluto. Agluto kayo latan. Iti sabali asidaan niyaw. Ay, makapaasar kayo mat. Saan asyak ti pagsasawam. Tabalay ko ti pagnanaadan niyaw. Kunak tupay kat. Da kayo tinagipulong kin ni Manong. Agin didiam mo kayo pay lang amin. Panunutan no anya ti kayat mo a panunutan. Awan oras ko nga agpalawag kang ka. Maray, agpinpinnukaw kayo mo't di tabalayo itay. Wen tadyak magustuhan ti panagsasaw ti anak ko. Apay manaon maray. Ipilit na anapgad tinlutok, oray saan. Kaya't yun sa mga agsakit kami, kung kunanapay kanyak. Ay una yan ti kasta agalad ti anak mo maray. Saan pa nagawid ni Abraham di tabalayo aya? Awan pa'y maray. Si kakaditi nagipulang. Ah, siyak nga rod maray. Maasya na ngamin kun ka. Agraman day taabanag, siyak ti pabasulan ni Erika. Timbaga ni Abraham kanya, kat agawid ka no di tabalayo numawayaan. Sapay la kumangaraw ti agawi din. Jakon maanusan ti ugali ni Erika maray. Oray asino mo't amaray. Apay nga da kayo mo dito istor ni kumari yung nanang. Ay dawaw, nagawid ka magayam anak ko. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Huwag tanog teksak ka na kayo. Ang mga numaibagayo kin ni Erika. Adada ije balay ita. Sandang agtrab-trabaho aya? Ada mo trabaho da, ngamjak amo kadagi ije adwa. Agawid tayo nanang, takasarita kita. Makisarita ka iti nasaya at iti kabsat mo Ay nawaw, depende mo't ano nasaya ti panakisarita na kanyak nanang. Diyak ngamin magustuhan ti panagsasauna, iti mawagak kinkwana kahit. Awan mo't gayam ni nanang dito sa alas. Adda iti ayan ti kumari na. Agistorya manin asigurado tayo chay. Anya pumayta no agistorya ni nanang. Manong Abraham? Talaga mo't anapuskol ti panagrupo payo at duwan niya. Anya tar aramidom dito'y balay, Manong. Imaya, takasla diyo mo't kayat ti pumanaw. Ay, kwa. San adakas ti makikabalay? Ngamsan kumamot akas na ti trato yung kininanang Da kayo ti makikabkabalay, ngam da kayo pa'y laang ti masusurot. Ninanang kit din ti agadyas. Papananta nga ita. Ijay balay yung ay. Ay nawa, san ama balin ijay? Tadadagi ti kakapsat ko. Imbagak mo't day taking ka. Agabang tangarudo na. Sayang mo't ti bayadan tanga abang Anya ngay nga rod, kat papanawan datamot dito'y balay. Balay mo't ti pamilyayo da ito Adda karbangan ni nanang iti daytoy abalay. Tasweldo na idinagabrod ti naigatang iti materyales. Anya laki din ti kasto yung mapaspasamak. Parikot mo't din ti sumangsampay. Rugyan takit din ti agimpake. Amamok ni Manong. Noan niya ti imbagana. Iso ti masurot. Saan apumanaw dayjay aginggang adda ta ditoy. Pag nanaudan da David kun Erika itangay maray. Agab-abang da ijay laod maray. Ay, kaasi damot. Kaasi da ngam no da duma ket naturay da ngamen. Sa bagay, husto mo ang tinaramid ni Abraham. Tapno agnakam da. Kan masursuro da ti tumakder iti bukod da asaka. Wain maray. Kahit si kangay maray, awan mutan ti pakasikuram. Adala ang dagiti gundaway a makariknak iti konsensya maray. Anak ko latamo ni Erika. Maawatan ka maray. Normal day ta tamay saka nga ina. Ngam panunutem latan apagimbaganda mo ang tinapasama. Adda
Adda kayo ka di, Nanang. Nanang! Nanang! Sika magayam anak ko, subrag ka. Ay, agyaman naklaunay, Nanang. Anya ti gagaram. Nangyigak iti groceries para kada kayo. Nay, sigurado ka kaday para kanya dagita. Wen, Nanang, para kada kayo ti ginatang ko. Ay da, agyaman aklaunay Kumusta kayo kendabin iti ayan nyo ita? Nasaya at met, Nanang. Agur-urnong kami. Tagpatakder kami mat iti kalapaumi. Ay wad mayat day ta. Uray simple laeng. Tinapatag kat saan kayo ang magastusan iti abang. Ay, Nanang, pasensya kayon kadagitiin sa usawang ko iti kalabas. Pakawanandak ko ma. Awanan day di anak ko. Napakawangkan. Tinapatag kat nagadalan tayo amin ti kasjay napasamak. Ay, nawaw! Irespeto tayo, dagiti dadakkel tayo. Nang runa nung makikabkabalay tayo laeng. Saan tayong agisawang wenno agaramid iti anyaman abanag apagsakitan tinakamda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agnaid kan iti balay, David. Amangan no da may bagati inam. Apay ko ma, katdakda kami lang ang mati adda ijay. Awan ni Manong Abraham, taadamot balay na ijay syudad. Saan nga tangagungot ni Nanang Mang? Ay nawaw, apay ko mga agungat. Nang runa kat saan tapay nagkasar? Saan tapay ang nagkasar? Ngam adda tamatan iti husto nga edad. Nukas tati ko nam. Agimpagyak na rudan inton bigat. Wen, tulungan kan to kalpasan ti trabaho. Ay na, agyaman ang launay Saan ako nga parikot iti abang. Wen dakkel mat ti balay mi. Asino day jay? Ni David, Nanang, boyfriend ko. Agnaeden dito'y balay. Anya ti ko nam Erika. Ay nawaw, saan nyo naawatan ti imbaga kaya? Saan kayo mat atuleng kat? Tinaawata kat pag naidam tinobyom dito'y balay. Kasta nga rood, Nanang. Apay mait adi mo impakaabo kanyak tapno amok mait. Basta inyawid mo mutlat ta dito'y balayan. Siya kun tinagdesisyon para kada kayo, Nanang. Ay unay kan anak ko. Noan niya ti makitkita yo, di yulatan pakibibiyangan, Nanang. Daa. Agpada kami mat kan David nga addan iti husto nga edad. Kan may sa, dakkel mat ti balay apag nanaadan tayo. Umanay tayo atalo ditoy. Sobra pa'y kit di Adda kayo mat gayam dito'y ruwar, Nanang. Itay pa'y asap-sapulan kayo. Ada ka di masapul mo anak ko. Naibusan ti kape tayo. Asidag mat ti istor. Gumatang kayo Da kayo man pa'y timapan gumatang, Nanang. Tinobyom ngay. Nakaturog pa'y laang. Awan ka di trabaho na ita. Awan, day off na ita. Kasta aya. Oh, at iti kwartang igatang yo. Dua asa siya'y laang Taiso laang mati umanayan ti budget ko. Anya ka pitigatangak ngay. Kumpurme anya ti adda. Sige, agawaan nyo, tamakakap-kape ako. Oh, wadto iti kape agat-gatang Mari Perla.
Agyaman ak launay, maray. Ayun gayam. Asino jay bisita yaw? Bisita. Ay nawaw, jay lalaki. Nakitak day jay maray. No sa anak ngagbitaw, talo nga aldaw nagdi tabalay yaw. Ah, saan mi abisita day jay, maray? Anya, saan nyo abisita ko na maray? Saan nga agpaisaw, maray? No saan nyo abisita? Anya ngay nga road maray. Nobyo ni Erika day jay. Pinagnaad na ije balay. Ay nawaw, ag-live-in dan? Wen, maray. Sa anak ko mga umanugot, ngam inyawid na ngaminan tinubyo na ije balay. Iso nga awanan at tinaaramidak. Anya? No papanawak mo ni David, ang mga noan niya pa'y ti panunutin da kanyak. Narigat ti agdesisyon, maray. Ay, day tatirigat na maray. Ang mga no ibagada a kontrabida ka akatugangan, si kapay kit day ti madaksan. Agpulis ka, tada pa pananta, David. Sa dinamite. Ag-date naman mo. Siya kung ti mangilibre kan ka, ta nagsweldo ako. Sumurot ni nanang mo. Saan na? Agbatin ni nanang dito'y balay, ta para lang kada ti budget ko. Nasayaat mo't no kasta. Sa anak mo't laang namin na komportable no adda ni nanang mo kay. Maawatan ka. Sige, agpulis ka nga rodin. Uraay naklatan ni Jerwar. Agawa, ama. Ayan ni nanang mo. At ang samot ija sa halas. Adda iji kusina. Di mo latan ikaskaso no adda ibaganakan ka. Nang runa no agong ungot. Naurnong mananti plato ananganan niyo, anak ko. Aginawak to inton rabi inanang. Apay nga inton rabi ipay laang. Ay nawaw, ag-date kami kan David ita. Anya, Mang restaurant kami ita. Iso ang makauray kayo kadi. No aginawak, awanin mataktak tilakad mi. no apay ngamin nga inurnong yu Ay nawaw, aramidag to no agawid kami kunakmet. Masapul nga ibagbagak ti arabidin diyaw. Kaslaawang panunot yaw. Anyat ko nam nanang. Inton sumarunaw, no nakita yu anapumpun no ti lababaw, aginaw kayo mat, saan nyo nga orayan nga ibagak? No di kay makauray, di da kayon ti mga ramid. Dadaalin nyo matimod ti tao. At dain kargak amakan itiref, nana. Ha? Di yu kutkutsain. Tasan apara kada kayo dayjay. Ay, wan, di kay madanagan, tasaan ko mangal-alaan ti anyaman nga ikarkargayaw iti day ta aref. Nasayat mo't nga ron no kasta. Ngam dalosan nyo matiref Anyat ko na yaw. Dalosan nyo ti ref, tapno saan anaangot. Isumula ang ada kayo ti mangus-usar. Okay. Neri ka. Ada iti silidyaw, nakaturog sa amo dayjay. Masiksikuran launay kadagijay adwa maray. Anya ti pakasikura mari perla. Kasladon kan dunyada mo ijay balay. Ay nawaw, apay ngay akasta, kat balay mo matday jay maray. Saan akon ang makakute, ta isudang matantibus ijay. Di mo ngamin ipalubos maray. Anya pa'y ngay kat agpada ng awanan bain maray. Uray pasagidak ida, awan lata. Uray ni Erika nga anak mau. Wine, song batan nakpeki di ano ada ibagak. Ay sos, manmanaw ti kasta nga anak maray. Saan na nga isakit ti inana? Puno launay tanako na maray. Apay nga may adi mo ida papanawag. Marigata na nga road. Nasurok makatawan meten nga agan ano sak. Ay namaray, adda karbengam nga agdesisyon. Tabalay mo matday ta. Iti anya aga po nga isuda ti masursurot kat si bibiyag kapaylaang. Narigat ti kasasaad ko ita maray. Saan sapay mat nga amo ni Abraham ter aramidan ti kabsat na maray. Saan ata saan ko nga imbagbagak ang kuana. Sigurado nga agungat dayjay no maamuan na ti aramid ti kapsat na. Hello, Erika. Nakawag ka matmano. Ni nanang, kumusta mo tandita?
Nasaya at mati ka sa saat na. Apay ka di. Anya di indanon da kanyak nga agnanad kayo tinuobyom di tabalay? Asino tinangidanon kan kamanong ni nanang? Saan ani nanang? No di ka dagiti ka ruba ama sa asyan kan kwa na tinakasarita. Pudno ka di tinadamag ko? Pinagnaed mo tinuobyom di tabalay? Wan, manong. Ay nawaw. Kaano pa'y? Nasurukan ang makatawan, manong. Nasurok makatawan mo't gaya man anagan anos ni nanang ano kasta. Anya ti kayat mo asawan, manong. Wana, tagdon kan dun niya kayo kanumot itinubyom dita balay. Balayo aya dayta. Awan mo timbagami ada kami tibus, manong. Nasaysayat no pumano kailangan dita. Da kayo lang arudan di makikabbalay. Kasta kayo ba'y? Awan respeto yo iti inata. Ay nawaw ka. Naputot ti ulam. Masino di mawag aya? Ni Manong Abraham. Ha? Anya? Agong ungat kit di ti loko. Ay no. Apay ka no? Wen ata don kan don yata kano dito'y balay ni nanang. O sino mo tinagipulong kin ko na? Ti ko na ni Manong kat kaaruba kano. Ngam sa anak ka mamati. Ni nanang lakit di tinagipulong kan ko na. Anya? Kat ti kayat ni Manong, pumanaw ta dito'y. Sa dino kumangay ti papananta. No ijay mo't balay. At dadagiti kakabsat ko ijay. Makita ni nanang, makangagday kay kanyak inton agaway. Nasaya at magtanagawid kayo, nanang. Nagkapuak iti ayan ni Uncle Mo, isuan Arabianak. Saan ko asal saludsudan no sa dino tinaggapuan nyo? Ha? Ti kayat ko amaamuan, no da kayo tinangipulong kada kami. Nangipulaw. Aping amo ni Manong nga da kami dito'y balay. Nay, awan ti ambok dita anak ko. Oho, di kay man agindi di, nanang. Ada kang kano saan mo apatsyente ibagbagak. No guraan nak latan. Nasurok makatawan matan anagan ano sak. Una yun dahito aluto yun, nanang. Apay manay. Nakap-apgad mat. Ay nawaw. Rinamanak mat itay, katsakto laang. Anya sakto. Oh, ramanan nyo man. Nakap-apgad ko naklangarudan. Kaya't yun samot nga agsakit kami. No diyo kaya tinluto, agluto kayo latan, iti sabali asidaan niyo. Ay, makapaasar kayo mat. Saan asyak ti pagsasawam, tabalay ko ti pagnanaadan niyo. Kunak tupay ka. Da kayo tinagipulong kin ni Manong. Agin didiam mo kayo pay lang amin. Panunutan, no anya ti kayat mo a panunutan. Awan oras ko nga agpalawag kang ka. Maray, agpinpinukaw kayo mo't di tabalayo itay. Wen tadyak magustuhan ti panagsasaw ti anak ko. Apay manaon maray. Ipilit na anapgad tinlutok, uray saan. Kaya't yun sa mga agsakit kami, kung kunana pa'y kanyak. Ay una yan ti kasta agalad ti anak mo, maray. Saan pa anagawid ni Abraham di tabalayo, aya? Awan pa'y maray. Si kakaditi nagipulaw. Siyak nga rod, maray. Maasya na ngamin kun ka. Agraman day taabanag, siyak ti pabasulan ni Erika. Timbaga ni Abraham kanya, kat agawid kano di tabalayo numawayaan. Sapay la kumangaraw ti agawidan. Jakon maanusan ti ugali ni Erika, maray. Oray asino mo't maray. Apay nga da kayo mo dito istor ni kumari o nanang. Ay dawaw, nagawid ka maggayam anak ko. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Wana, tanog teksak ka da kayo. Amangan no maibagayo kin ni Erika. Adada ije balay ita. Sandang agtrab-trabaho aya? Ada mo trabaho da, ngamjak amo kadagi adwa. Agawid tayo nanang, takasarita kita. Makisarita ka iti nasaya at iti kabsat mo Ay nawaw, depende mo't ano nasaya ti panakisarita na kanyak nanang. Diyak ngamin magustuhan ti panagsasauna, iti mawagak kinkwana kay. Awan mo't gayam ni nanang dito sa alas. Adda iti ayan ti kumari na. Agistorya manen asigurado tayo jay. Anya kumaita no agistorya ni nanang. Manong Abraham? Talaga mo't anapuskol ti panagrupo-rupa yu adwan niya. Anya tar aramidom dito'y balay, Manong. Imaya,
Takasla diyo mat kayat ti pumanaw. Ah? Ay, kwa. San adakas ti makikabalay. Ngamsan kumamat akas ti trato yu kininanang Da kayo ti makikabkabalay. Ngam da kayo pa'y laang ti masusurot. Ninanang kit din ti agadyas. Papanantangay ita. Ijay balay yung ay. Ay nawa, san ama balin ijay? Tadadagiti kakapsat ko. Imbagak mo't day taking ka. Agabang tangarudan ah. Sayang mo't tibayadan tanga abang Anya ngay nga rod, kat papanawan datamot dito'y balay. Balay mo't ti pamilyayo da ito Adda karbangan ni nanang iti daytoy abalay. Tasweldo na idinagabrod tinaigatang iti materyales. Anya laki din ti kasto yung mapaspasamak. Parikot mo't din ti sumangsampay. Rugyan takit din ti agimpake. Amamok ni Manong. Noan niya ti imbagana. Iso ti masurot. Saan a pumanaw dayjay aginggang adda ta ditoy. Pag nanaudan da David kun Erika itangay maray. Agab-abang da ijay laod, maray. Ay, kaasi damot. Kaasi da, ngam no daduma, kat naturay da ngamen. Sa bagay, husto mo ang tinaramid ni Abraham. Tapno agnakam da. Kan masursuro da ti tumakder iti bukod da asaka. Wain, maray. Kahit si kangay maray, awan metan ti pakasikuram. Adala ang dagiti gundaway ang makariknak iti konsensya, maray. Anak ko tamo ni Erika. Maawatan ka maray. Normal day ta, tamay saka nga ina. Ngam panunutem latan, apagimbaganda mo ang tinapasama. Adda kayo ka di nanang. Nanang! Nanang! Sika magayam anak ko, subrag ka. Ay, agyaman naklaunay nanang. Anya ti gagaram. Nangyugak iti groceries para kada kayo. Nay, sigurado ka kaday para kanya dagita. Wen nanang, para kada kayo ti ginatang ko. Ay da, agyaman aklaunay Kumusta kayo ken David iti ayan nyo ita? Nasaya at mat nanang. Agur-urnong kami. Tagpatakder kami mat iti kalapaw mi. Ay wad mayat day ta. Uray simple laang. Tinapatag kat saan kayo ang magastusan iti abang. Ay, nanang, pasensya kayon kadagitiin sa usawang ko iti kalabas. Pakawanandak ko ma. Awanan day di anak ko. Napakawangkan. Tinapatag kat nagadalan tayo amin ti kasjay napasamak. Ay, nawaw! Irespeto tayo, dagiti dadakkel tayo. Nang runa, nung makikabkabalay tayo laang. Saan tayo nga agisawang wano agaramid iti anyaman abanag, apagsakitan tinakamda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta ti balay ta, Denver? 30% pa lang tinalpas, Mabel. Ang sweldo kami ita. Ipawit ko ti sweldo, ta isopay nga igatang mo iti materyales. Wan nayunak daw. At damot na paglakwak dito. Aywan, kumusta ti panaglakom iti karne kanat natang? Nasayat, mate. Matuman lang no minsan. Tinapatag kat adda kasukat ti bannog mo. Nadamot gid de. Adala tawad na kita aldaw adakkel ti mapaglakwa.
Nasaya at mat nga rod no kasta, tapno at damat ganas mo ngagbambanog. Wala? Maala, agpakadak nga rodan. Alaam to ti ipauit ko ang kwarta, tagumatang ka iti materyales. Iti kasta, at damat ten bukod ta abalay no agawidak dita Pilipinas. Ni Denver ka diti inawagam, friend? One friend, Kumusta nga iti balayo? 30% lang ang kano tinalpas, friend. Ay nawaw, mayatang dayta, friend. At least, ada narugyan. Maininot to amalpas. One friend, kas di mo ti kayat ko kan Denver. Ammo na ti agplano. Madlaw mat a responsable a tao tinobyong, friend. Iso ang nagtalakak kan ko na, nga oray saan kami pa'y ang nagkasar, friend. Mayat tinapanunot yu, friend. May mayat no adati bukod yu abalay. Iti kasta, kat adati pag naadan nyo no agdan na kayo. Pudno launay tanakunam, friend. Narigat ti makikabkabalay, friend. No siya ka nakapadas, kat makapa-stress mo laeng. May mayat lata no adati bukod abalay mo, tapno maliklikan ti isyo. Imayak dito'y kalapaw mo itay. Katawan ka mo, Denver anak ka. Wala ata nagpasintro kami, tatang. Ay nawaw, ano tinaramin nyo dyan sentraw? Gimatang kami ti materyales para iti balay mikin ni Mabel, tatang. Ay way, kumusta mo tin ni Mabel ija abroad? Nasaya at mga tatang. Anya ti plano yung ay? Kaano ngagkalay sa kayaw? Numalpas ti balay may. Ti papilmi mo ti asikasun may. Iti kasta, legal ti panagdin namin ton, tatang. Numabalin ko ma, kat saan nyo napabayagin? Tamapmapan mo tin ti tawan anak ko. Hun, tatang. Agurnong kami lang. Narigat tagpamilya no awan ti ustong urnong. Kaasi dagiti ubeng. Adamot ka diti punto manak ko ah. Mong kitain nyo, tama nga numaliwayan nyo. Kaya't ko pa'y amakita dagiti apo ko, sakbay amatayak. Ni tatang talaga. Napigsa kayo pa'y mo ta. Uray napigsaak pa'y. Saan tayong amo ti mapasamak ka dagiti sumarsarunong aldaw, anak ko? Apaya kasta tilangam nga imay dito'y isturkaw, Mari Layla. Maruruda nga ron iti dayjay a Denver, Mariwina. Ay nawaw, apay ni Denver. Aday naramid na adi mo nagustuhan. Isukay din ti pangipawpawitan ni Mabil iti kwartana. At damot nga minin plano dadwa, Maray. Awan bibiyang ko no anyaman dayta plano da. Saan da pa'y mo't anak kasar? Saan da nagkasar? Ngam siyempre, agrugrugi damutin nga agpundar. Tinapatag akit saan amasayang ti kwarta ti anak mo, Maray. Dayjay ki dain adin bar ti ang numar iti nagrigatan ti anak kaw. Ay, siya na mabalin ti kasdi kanyak, Maray. Ay unay kan, Maray. Imbes amaragsakan ka, tada plano dagiti dua. Kastapay laang ti bagambag. Apay, naabak ka kadimanan iti sugal, iso anapudot ti ulaw. Manaw ti impawit ni Mabil nga anak ko keng kadimber. Ah, 20,000 na. Apay ka de. Ay nawaw, agasam man ti 20,000. Naigatang ko ni ti materyales para iti patpatakder mi abalay mi, nana. Nayuna mo nga min ti budget yu ah. Saan lang ati kwarta ti anak ko ti ururayam. Isumutar aramidak, nana. Anusak ti mangilaklako iti kumkumpurme. Tapno at dati mainayon ko iti kwarta nga ipaw iti anak yaw. Rumbang lang ah, tasikamat ti lalaki. Saan na mabalain ani mabilaang ti aggastos. Saan mo, nana? Siguraduam lang. Saan nagaputan nagabrot ti anak kaw kat isumatan ti namnamaam. Una na. Uray di ibaga. Amok daytan. Amok tirigat agsapol iti kwarta. Nawatam ka di ti imbagak, Mabel. Nakapsot samat ti signal yun, nanang. Ulitin nyo man timbagayo. Ni Denver anubyom anak kaw. Apay ni Denver, nanang. Ada sa bali apang usaran na iti kwartayaw. Anya? Nakita ka nagiinom da kadagiti gagayom na. Ay nawaw. Kaano, nanang? Idi na palabas alawas laeng anak kaw. Anya? Kita ama, tamang ano say sayangan na ti kwartam. Timbaga na kanyakat para iti materyales ti kwartang ipawpawit ko, nanang. Kasaritam manan. Nalaing nga agulbud da di lalaki. Nalaing nga agsaaw. Ngam no daduma ka inuulbud gayam ti ibagbagana. Isu asika.
Pilyam anaimbag ti pangipaw-paw itam iti kwartam. Ay, nawaw. Nalpasan. Naibaga kun ti kayat ko nga ibaga iti anak ko. Para makita ano mangipawit pay laang iti kwarta iti daydi adin per. Nagloko kan, Denver. Apay ka di manan, Mabel. Anya ti basol ko. Anya ginadamag ko ang makiin-inom ka dita. Ne, asino ti nang idaron kang ka? Saan mo? Dinakman uluulbudan sika. Pudno ti bagbakin ka. Narigat ti trabaho mi ditoy. Sa ita, maamwak ang makiin-inom ka dita. Sana pudno tayo ta. Makumi ko makiti trabaho dito eh. Awan ti oras ko para iti kakastabanag. Ulbod! Asino ti nang idanon ken ka amakin inumak dito eh. Amangan mo't no perpredyan daklaan. Amangan no apal dalaan kadata. Saanan ang masapul ang maamwam no asino tinangidanon kanyak. Ipagarup mo siguro adyak maamwan ti kalukwam. Kasimot ni Denver, friend. Maasyan ka itikas dya a klase ti lalaki, Judy. Anyat amom ngay, amang ano inuulbud ti indanon dakang ka. Amang ano kayat da kayo laang apagapaan. Imposible mat ah. No agsasao ka, kasla sigurado ka apod no ti indanon dakang ka. Ninanang tinangidanon kanyak iti kalukwan ni Denver. Anya? Panagkunam ka di kat agulbud ni nanang kanyak, friend. Ure ni nanang mo tinangibaga, rumbeng laang nga agimbestiga ka. Di ka agdarasudos, my friend. Amok tar aramidak, friend. Amangan no iti udi na kat pagbabawyam to day ta, friend. Patpatsiyam ti idandanon dakang ka. Anya ti masapul mo? Kahit kula amamuan no anya ti planong, Mabel. Anya? Dua abulan asan ka ngay mauawag. Awan pa yung timpawit mo akorta. Panagkunam ka di kat agpaw itak pa'y kalpasan tinaamwak. Kasano nga roden ti balay ta? Baybay ang pailang dita. Anyat kaya't masaway. Basta, manipod ita, ninanang ti pangitalkak iti kwartak. Ay nawa, apay akas tamot tan. Apay kami napatpat yung ti dandanon dagan ka. Kat saan mo't nga rin apudno tayo jay. No anya ti desisyon ko, irespetom. Okay, atagan ka tayo ta. Talaga, agdesisyon na para iti bagi. Nasurok a 2 bulan samot tan adi kay nagsarsarita kini Denver. Ay, awan bibiyang ko iti daydi a lalaki, Judy. Anya? No siyak laamay sa, pilyak ti ina. Ay nawaw, saan mo't adakas a tao ni Denver, friend? Anyat amom ngay, agululbut to pa'y kanyak. Nakita ni nanang anak inom, ngam idi mawagak, inlibak na. Amangan mo't no ninanang mo ti agar aramid iti paggapaan nyo. Apay ko mga garamid ni nanang itikas na. Day tatijak mo. Awam metlagayam ti amom amakagapo, ngam no agsasao ka dita. When taposible mo't mapasamak ti kasjay, friend. Ado tinangag ko nga istorya akas takot. Ay na, di nakpakibiyangan. Adda panunod ko. Saan amasapol nga isuro na? Okay, adda kang kaday ta. Good morning, Mariwina. Ay nawaw, anya tinaknakan mo, Marilayla. Naknakan. Awa mo, Maray. Mayat nga mintiis mo. Ay, siyempre, naragsakak ita, Maray. Apay mo't Maray. When tada impawit ni Mabil kanyak, Maray. Para kano iti balay may. Ipatarimaan ko kanaw. Ayong kasanungay ti balay dakin ni Denver. Sandan nga ituloy dayjay. Nay, apay nga sayang mo't dayjay. Saan ko naparikot day tamaray? Tinapatag kat makaiguma manan iti kwarta. Kita amaray, tama nga no ipaabak mo iti sugal ti kwarta ti anak mo. Sayang! Anya ti kunam, Denver, anak ka? Agbiro kay ti bayer tatang. Ilakok ti dagami kan ti balay asan pa yan alpas. Ay nawaw, apay nga ilakom. Ilakok ta isublik ti kwarta ni Mabel. Apay, saan kayo kadin agsinublyan? Saanin tatang? Nung ninanang natipilin na, saan ko akontraan day ta? Anyat kaya't masawan? Ninanang nagayam tinangidanon ang makin-inumak ure saan mo. Anya, Beta ti pudno tatang. patpatsyon na mo ti dandanon ti inana.
Wala, tayo na nga ruday jay tatang. Uray kam malit idandanon na. Isulat ta ti pilyan ni Mabel. No apay ngamin amasapul nga agpili. Jakon kahit ti sakit ti ulo tatang. Kahit ko amalpasin da ito yung iso. Hello? Nalako kong ti dagakan ti balay asan pa yan alpas. Kan? Isublik ti kwartam. Itid ko iti inam. Tapno di mo mat ko na. Mano day ta? No mano timpaw-pawit mo. Isu ti sublik. Okay. Awan mo't maramidak. No kasta ti desisyon mo. Napatagtinak kanya-kanya. Amok day ta. Siyempre, inam day jay. Una, pilyak tinak Denver. Okay. Itid ko kininanalayla ti kwartam. Isunto tawagam. Okay. Siguradom lang a kumpleto ti kwarta nga isublim. Kalpasan ti upat atawan a panagabrod na, makaawid tamat langan, friend. Wen nga rod, friend. Asino ti mangsukon kan kangay? Nilakay ko, friend. Si Kangay. Awan, friend. Sigurado asaan ang makaumay ni Nanang. Di, makigidan kalatan kada kami. Mabalin ka di? Wen kasaritak nilakay ko tapno amuna. Winman nga rod, friend. Makigidanak kada kayo tapno sa anak amarigatan nga agkumyot. Kan, makatipida. Tiaginak tatang. Napanda di ta health center, Denver anak ko. Adda ka nung amin ni doktora ita. Nasayat mo't nga rod. Tapno saanin ang masapul nga agpasintruda. Un gayam. Nagawid mo't gayam ni Mabel. Anya ko maitano nagawid tatang. Awan mo't kit day. Awanan ti bibiyang ko kenkwana tatang. At damot tin pamilya. Sapay la kuma, ta saan mo nga isukat ti pamilya manak ka? Ay nawa. San ang mapasamak day tatang? Napatag ti pamilya kanya. Noan yaman ti napalabas mikin Mabel. Kat napalabas yung dayjay. Saanin ang mabalin asubyan. Anya ti kunayo, Nanang? Awanan ti kwarta kada kayo? Awanen Ay nawaw, apay nga awanan. Saan nyo pa'y mat nga imparenovate ti balay? Naigastos kaun anak ko. Agraman ti bingay ko nga inted ni Denver. Awanan anak ko. Ay nawaw, nangip-ipanan nyo iti kwartak, Nanang. Nagastos ko nga rudan. Anya ti ginatgatang yo aya. Apay anaibos adagos. Ti kunayo kanya kat idulin nyo pa'y tapno adda pagpuunak no agawidak. Kumaa, ngam nailaw anak anang igastos anak ko. Ay nawaw, anya klase kayo nga ina. Wan, kabayatan ti kaadam ijay abroad, makisugsugal ni Nanang Mau. No kasta nga rod, insugal na ti kwartak kenkwana. Nalabit a kasta nakaw, di na pa'y napatarimaan ti balay. Kasano kat kanayon ijay sugalan. Ay una yun ni Nanang, isumit lagayam ti mangilumlum kanyak. Naimbag ni Denver idea, tay gatgatang na iti materialis ti kwartam. Ti kuna ni Nanang kat inom na ti daduma nanawena. Imbaga ni Nanang mo dayta? Wala na. Ay, umapan lakit di dayjay. Iso ang nagaramid iti istorya. Ang napalabas mo dayta? Addan asawa ken anak ni Denver ita. Anya? Da kayo ti makagapuno apay akastoy tinagbanagak, Nanang. Pasensya kan anak ko. Anya nga ti maaramidan ti pasensyayo. Awanan, Nanang. Nagbidutak, ambok dayta. Diyak laing pagarup ang maaramid yu ti agulbod kanyak. Da kayo ti pinilit ta ina kayo. Nagtalagak kada kayo. Nga mapaya kastoy ti inaramid yu. Suray, Mabel anak ko. Awanan, Nanang. Anya ngayon ti pagbanagak kita. Kunak no ni Denver ti ayan ti parikot. Da kayo matlagayang. Kunak tumot kang agimbestiga ka pa'y. Diyak namnamaan nga agulbod ti inak, friend. Saan matan ang maisubliti na palabas? Nalaos ti pa nagbabawi, friend. Nagdarasudos kan tumot ngamin.
Tunggal ada ibaga ti inam ket patpat tiyemmet. Inakmat nga minday chay. Uray inam. Rumbeng na laeng nga amuam ti pudno sakbay nga agdesisyon ka. Saan aga po ta isu ti kadaram ket patsyemmeten adagos. Di ka agbalin a one-sided, friend. Ay, nawaw! Sakbay nga agdesisyon tayo, amuan tayo pa'y tipudno. Saan tayo nga agdarasudos, taamangan o agkamali tayo, kat isupay ti pagbabawyan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat inaramid dahi diyang Andres dito'y balay mo, Madel? Nangyag itinatang, apay ka de? Ay nawaw, agdatdaton kadimot ken kaday diyang alalaki. Wan, Ay nawaw, saan ang mabaling agdaton ken ka, taadaak nga ruden? saan ka pa'y mat nga inaklon ah? Aklunan nakmat nga minan No siyak ti pilyam, kari asan ka nga agregat, Madel? Agbaling ka naragsak iti denak, promise. Amangan mat nukun kunam laang dayta. Pudno ti ibagbagak. No siyak ti pilyam, aramidag ti amin para ken ka. Tapno awan pagsakitan ti ulom, uno pagparikutam. O sige, aklunan ka, ngam siguradom asaan ka nga agbalin asakit ti ulo. Ay na, agyaman ak launay, Madel, my loves. Saan mo to pagbabawian ti panangaklon mo kanya? Umayak man makikape, Madel, anak kaw. Agkapi kay lang di tatatang. Adda na pudot adanom iti termos. Sa dino tinagapan nyo aya? Adalan na pan ko ginatang di sentro, anak kaw. Kas makita kat makumikom ka. Masapol nga agdalusak tatang. Ay nawaw, asino ti bisitam aya? Saan abisita tatang? Anya ngay nga raw. Inaklon ko ni Edwin, kat mangrugiin ton bigat. Dito'y balayan nga agnaed. Mukasta, adan nagkinaawatan yaw, iti dahi alalakay. Adda tatang. Kahit pag naadam adagos dito'y balayo, iti dahi di duraw. Wen tapno addamat katulungak ken kadwak dito'y balay tatang. Madimat ano kanayon nga agmay may saak. Ang mga nudyak mapuutan kat agbakbakita kun nga agmay may sa. Nang runa, kat awan mo't anak mi iti day di duro nga asawa. Nay, agim impaki ka mo, Edwin, anak ko. Sa dino ti papanam. Iti ayan ni Madel, nanang. Anya, ni Madel Abalo. Uy, nanang. Ay, at dagaya mo nagkinaawatan nyo iti dayjay a babae. At nanang, isungag na dakon iti balay da. Husto lang, ti desisyon ko nga agdaton iti dayjay abalo. Tasaan kon aparikot no sa dino ti pagnaidan may. Ay ngam kita agsingsingpot ka ijay. Ninanang mo, amok dagitan, sana masapon ngay bagayo. Nakababain mo't no di mo amuter aramidam ijay. Nakababain kan Madel, anak ko. Sapay sikat ti lalaki. Nalakalaang amaadal dagitan, hanang. Danag yun aya. Ay nawaw, am-amukan, anak ko. Nudaduma ka. Di kayag sa nanang. Di yung magdadaalan timod ko Da kayo kid di mo. Ay nawaw, anyat orasan ngam nakaturog payla ang tilo ko. Edwin! Huy! Agriing kan! Anyat orasan! Nya kalakid di, Madel.
Awan trabaho mo aya? Day off ko ita. Kat, kastalat tangarudan. Maturog ti aramidam. Unay kamutin. Nasapak ang nagsibog itinatang amulak. Sa ita, nakailad ka payla ang amadanunak. Bumangon ka kumamatan at agluto ka. Aginanak pa'y sa anak arubot. Ay nawaw, jak kayat amaaldawan ka abumangon Anya? Kagurgurak launay ti kastang aramid, Edwin. Nakapigpig sa ti sa uyo kin ni Edwin itay maray. Kasanumat ngamin, Mare, naaldawan anariing. Anya? Nasapa ak nagsibog itinatang amulak. Idinagawidak, nakaturog payla ang tiloko. Agasam man, mare. Maikawa akit din, Mare. Jak kayat ti kasdi akabalay. Sa anak anay ruwam. Naimbag pay day di doro. Amo na ti tumulong. Ang mga no agad adjust pay laang ni Edwin, mare. Awan pa'y mat makabulan ngagdenden na kayo. Wen ngam. Ay na, ikampay iti gundaway, mare. Ang mga no addan to pagbaliwan na. Ay, sapay la kuma, Mare. Nagkari kanyak asaan nga agbalin asakit ti ulo. Sapay la kuma at atungpalan na dagiti karina kanyak. Ay, makabannog lakit din ti agtrabaho. Aginanaka pa'y ngamin Masahyan nakman kit di, Edwin. Ay naw, apay ngagpamasahe ka kat amo nagtrabaho akmat itay. Siyempre nabanlugak mat Ay, nawaw. Talaga adakkel ti nagdumaan da iti day di duro. Anyat ko nam. Ay, kwa? Awan mat kidi. Anya nga awan. Kat no danangag ko nga imbagam. Kukwamlatan no anya tinangag mo. Ay nawa, anya klase ti kapanunutan dayta. Dita ka man langan. Makapaasar ka man. Ay nawa, anya kanumat ti nakaasaran dayta tao. At dala di na nagustuhan. Gimuran adagaws. Adda ka manan dito'y garden mo anak kaw. Wen ata isupay ti aramidak tatang. Nalabasak ni Edwin ni Jabalayaw. Apay asan asimurot ka. Imbagak, ngam di namot kayat ti sumurot tatang. Di na kanu kayat ti mainitan. Ay nawaw, sadot nga ron ano kasta. Agpilpili iti trabaho nga aramiden na tatang. Wano, saan lang ana irwam? Diyak mo? Ipadas mo man nga ibagakin ko na dagiti rumbang aramidan na. Ang mga no talaga at di namot mo. Anya nga ruti kayat na asawan tatang. Masapul ang maibaga amin. Adamat common sense tayo ama ko na. Ipadas mo lagta anak ko. Anyat amo tayo ngay. Ang mga no isumot ti pagbaliwan na. De, kasla siyak tinanang na no kastalaan tatang. No imbagam dagiti rumbang aramidan na. Kat awan ti makita mapagbaliwan na. Dita ang makitam, ti pudno a kinatao na anak ko. Anya dayjay, kaslada naksat. At nagpaisaw, at ang mga angot ko man. Ay nawaw, ti samat inapoy nga ilutlutom dayjay. Ay wan, nalipatak matay. Anya kalakit di mat Edwin. Inapoy lang ti ilutom, nga malipatan pay lang mat. Sorry sa anak ka na iyan nakaperpekto. Ay nawaw. Kaskan ka, tawak lang mo't gagkam-kamalay. Day tati kayat kang kakat. Nagadungay bagbagam. Makatawanan nga agdenden na ta Edwin. Naimbag pay day di duro. Ikumpara anak man ni ti asawam apim musay. Gapo tadakkel ti nagdumaan nyo kiniduro. Nalay nga agluto day jay. Kun uray saan ko nga ibaga, ammo na ti aramiden na. Ay, anya lakit din ti kasto yung mapaspasamak. Anya man ti pagpupudutan ti ulo maya. Kasano mga min? Makauma ti ugalim. Ay nawaw, awan dakas nga aramidag kan ka Di ka man agin di ammo dita. Ammok nga ammom no anya ti kayat ko asawan. Mangrugi ka man nga milay. Makatawanan nga agdenden nata. Ngam aging gaita, awan pa'y nagbaliwam. Ti kunam kanya, kat saan ka nga agbalin asakit ti ulo. Sa anak nga agrigat iti dennam. Ngam anya nga dahi ti mapaspasamak ita. Na, Kasla siyak matan tinanang mo. Masapul nga ibagak dagiti rumbeng nga aramidem. di nakman ikumpara iti asawam apim musayan. Apay, masaksakitan ka? Pudnumat, adayo a responsable ni Doro nga maitisi ka. No saan lang anatay ni Duro, sa anak ko mamailawan kang ka.
Yak kaya't ti may kumkumpara ta sa balak mo ta. Maminsan pa'y nga damangag ko ka. Makitam ti birbirugam. Nasaya at tanalagip mo tinagpasyar dito'y lugar tayo, Edwin. Masurunak iti day abalo nanang. Ay nawaw, at dan samot nagapaan nyo kan madel. Ewan na, ta sumanao. Amangan mo't no di mo nga minamot aramidom ijay. May parbeng nga rutigas dyan. Anya ti saan nyo ang nagkinaawatan aya. Istorya man kanyak tabarang maawatak mag. Kanayon nak nga ikumpara iti pimusay ng asawa na, nanang. At dangag pa iso inarabid mawasaan na kaya. Iso akasta. Anyang arod ti maaramidak. Kat kastoy nga rod mo ti kinataok, nanang. Amo manakaw. Awan babae nga agunget, no awan makagapo. May nananang, sa bali ti ugali day di abalo. Saan ko ang maawatan? Bala, adakan ka dayta. Aguli makaklatan. Isumot laang adi mo denggan, ti maibagbagakan ka. Sa dino tinapanan ni Edwin, Mare, limabas mo't dito'y balay itay bigat. Jak amo, Mare. Ay nawaw, apay adi mo ammo. Jak amo tasaan mo't ang nagpakada kanyak, Mare. Nagapa kayo kadimanan? Nasakit tinakam na, tain kumparak manan kiniduro. Anya? Ay, makauma, Mare. Good, anya nga iti plano yu adwa. Jak amo. Kaslaawan mo't serserbim anak relasyon manen. Tasakit ti ulo mo ilaang dahi nga Edwin. Dahi tangarod, Mare. Tikunak malag-ananak manen, taada ni Edwin akatulungak, ngam sa bali mat tinapasamak. Agparparikutak mat itan, Mare. Apayon, Edwin, dua alawasan asan ka nagawid. Yak pa'y kaya't agawid, nanang. Ang mga nuur-urayon na kan ni Madel ijay. Imposible mapasamak day ta. Kagura naklaunay day di babae. Ang mga nukailiw na kamutan. Kailiw. Kat no inaldaw nga ikumkumparanak iti asawa na apimusa yun. Amo manako, at damot laang basol mo. Iso akas ta ti mapaspasamak ka na kayo. Laglagi pum asikat ti lalaki. Awan basol ko, nanang. Ay, awan ano na nga to ti pradyo adwa. Awan lat amok dita. Talaga asaan kayo nga agkin na awatan. Agkapeta, Mare Emma. Agyaman ak, Mare. Saan sapay mo't anagawid ni Edwin? Saan pa'y anagawid, Mare? Ay nawaw, do alawasan ajak nakit-kita. Wala, tada iti ayan ti inana. Mamasboy day di lalaki. Ay, una yan agasat mo, Mare. Nakiasawa ka itinasingpot. Ngam nasapa mo't anatay. Itataad damanin na am-amom. Sadut mo't. Naamiris ko, Mare. May mayat gayam ti agmaymaysa, ngam ti maaddaan iti kabalay akas kin ni Edwin asadot. Kasaritam ni Edwin, Mare. Ibagam kan kuha na, ti marikrik na. Hay na, Mare. Dayjay pa'y ti kunam. Di na amot makarik na dayjay. Pudno ka day tinadamag ko ang nagawid ni Edwin iti lugar ta. Won, tatang. Agtalo alawas nan ijay. Ay nawaw. Anya man ti diyo nagkinawatan aya. Saan nga asawa ti kasapulan ni Edwin, tatang? Anya't kaya't mo asawan anak ka. Nanang ti kasapulan dayjay, tatang. Anya, Basta siya, nauma akon kang kuana. inaramid mo ka ni timbagakan ka anak ka. Inaramid ko, ngam saan nga epektiv, tatang. Masapul latamat ama ibagbagakin kuana. Di namin duwa na ibagakin kuana, kat amuna kumamatan ti aramiden na no sumaruno. Ngam awan latamat. Anyan, ti kasta mapaspasamak anak ka. Makiwin na swasa kon kang kuana, tatang. Naamiris ko na saysaya at gayam ti agmaymaysa. Ngam ti agan anos iti lalaki at di na amu ti aramiden na. Ay, kunaklakit din no ada simrek nga ayop, si kamagayam. Imbayak talag dagiti gamit ko. Anya? Agsina talangan. Okay. Ha? Day talang ti isumbat mo kanya. Awan mo't tan maibagak. May mayat mo't lang no agsina talangan, tapno awanan parikot. Wala na. Umak mo't langan kan ka. Ay, uray siyak mo't Nauma mo't tan iti ugalim. Aglisi ka nga rudang talag dagiti gamit ko. Dagiti kagawaam lang ti alama. Di mo iramraman dagiti binulod mo kanyak. Ay no, pag anok ko mga alahan dagiti gamit mo ngay. Palagip laeng.
Tama nga no takawan na kidi. Aywan gayam, sakbay a pumanaw ka, ibatim ti tulbak ti balay nga adakan ka. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, Edwin. Awan kami iti balo anubyak. Isungag subli akong dito balay nanang. Anya? Napagsaritaan mi nga agsina kami. Narigat ti biyag iti din na rin balo nanang. Tapno amuyo lang. Talaga narigat no di mo ammo tar aramidam. Ay, di yung amin amo tinagdalanak nanang. Ure awan mga asawa no kas jemot lang. Nakabutbutenggan ti makidin na iti may sa abalo. Inaldaw amay kumpara ka. Nakabut-buteng metlaeng ti makiasawa iti lalaki akasta ti kapanunutan na. Inaldaw nga agkonsumisyon ti asawa. Ninalang mag. No siya, maanusan ka, taanak kakit nga rod. Ngem no sa bali a babae, pangaasim taaramidang kumamet ti may parbang. Sikamot gayam day talo siya. Sa dino tinaggapwam. At dala na pan ko ginatang kapsat. Kumusta ka mo tan? Nasaya at latamad. Ni Madel nga ay. Aday di balay da. Busy ti garden na. Ni Edwin. At dayjay balay. Diyak amaw no anya mo ti plano dayjay para itibiyag na. Kasla di na amutar aramidan na. Day tati kanayo na pagpupudutan ni Madel, kapsat. Nagadok ti istorya na may papankin Edwin nga anak mo. No daduma, kaslay sukanumot ang tinanang ni Edwin nga anak mo. Ay, amuman pa'y iti dayjay a tao. Ipagarop na siguro akat maanusan ni Madel ti kasjay nga ugali na. Di na panunutan asaan ani Madel ti inana. Sayang nga raw. Ay, awan maaramidan tayo no sandang agkalaan. Madimo lang no ipilpilit tayo. Tama nga no dangranda ti tunggal maysa. Ad-addan ngagparikot tayo. Amom si ka Edwin, talagang awan manak na mo. Apay mo na nanang. Husto tinaybagakan ka. Pinagbalin mo magayam ananang ni Madel, iso ana umakan ka. Ay nawaw, nagpulong day di abalo kada kayo nanang. Saan? Ni tatang na tinakasarita. Anya? Awan makaanos iti lalaki ababaunan, wano ina ti panagkita na iti partner na. Adda nanang, di kay masayangan iti day di abalo. Tas ang lang nga iso ti babae di ti lubong. No adda, di nakaasawa ka kuma, ang amawan mo. Kanayon da ka nga isina dagiti makarelasyon mo. Balo man ken saan, no kasta asadot ka, ay awan lat ang mukon, Edwin. Ay, nawaw! No amo mga ada pagkurkurangam, ipangag mo ti pa magbagadag iti dadakkel mo. Laglagi pa nga iti may sa relasyon, masapul nga da plano kan nagagat kayo adwa. Tano sadot ti maysa, ang mga nuday tapay ti mangdadaal iti relasyon kan masakbayan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iso dayjay tinobyom, sika, sindi. Wananti, apay ka di. Ay nawaw, apay adayjay pay laang matawali ti inaklon mo. Saan kat anijak ak aruba me?
Niwali ti ay ayatek anti. Di mo amo ti agpilay kaanakan. Agpada kayo iti ina makabsat ko. Ni, apay ang nairaman manenday dinanang iti saritaan anti. Mano atawanan tinapalabas sipod pimusay day dinanang gapo iti sakit na. Wen, awanan ni Manang Merce, nga may samot day di adina amo ti agpilay. Agasam nga'y taadabak na nga agdatdaton idikin kwa na. Ngam ni tatang mo payla ang mat-apobre ti pinili na. Saan laang mat akwarta ti pakakitaan itinapudno a panagayat anti. Wen ngam anyan tumot ti agbalin abiyag mo nga'y no day jay awali ti pakiasawaam. Nagadalam kumamatan ati napasamak iti inam. Awan mat basol ni tatang anti. Basol na ata na pubrikat nga rod. Kaasi ni nanang mo ang makitang tangdan, idi si bibiyag pay daytoy. Ni anti mat, nabayagan day jay. Diyo kumamat pagpupudutan ni tatang Anyamot tan di kas diyang imbagbagam iti kaanakam si kason niya. Ay nawaw, apay kadimanan aya, Joseph. San amay parbang di kas diyang sausawang mo? Ibagbagak lang ti pudno iti kaanakaklakay. Awan basol ni Manong Hidalgon niya. Ay na, di mo amot tang abom sika. Panagkunam ka day, kat maragsakan ti kabsat mo, iti kas tangar aramidom iti asawa na. Ay na, awanan bibiyang ko. Tinapatag kanya kat naibagak ti kayat ko nga ibaga. At damatan kadakwada numasaktan da. Inton madamdama, gumurada kang ka. Okat, anya kumaita no gumura da kanyak. Agpay sumat ibagbagak. Kasken ka, at damatrik nada ang masakitan, bakal. Ay pangasim man, di mo pakibiyangan ti aramidag. Kontrabida ka man ako na akong Joseph. Inaramid ni Manong Hidalgo ti ameng, para iti kabsat mo, idagsaksakit daytaw. Pinagadal na pa iti anak da. San mo't laangan anang asawa iti sa balay, idipin musay ni Manang Mersey, taimpamay sana nga raw ti atensyon na iti anak da. Ay basta, San kamot abulsag, tapno di mo makita da kita sakripisyo na, bakal. amom ni Walay, Mari Elena. Wen mare, apay niwali. Isumot gayam tinobyo ni Cindy akaanaka. Ay nawaw, maan-ano kumano isot nobyo ti kaanak ka mare. Kaslamat lang ni nanang na. Di na mo ti agpili iti lalaki. Si kakit di mat marison niya. Pudnumat, at dabak nang agdatdaton idikin kwa na. Ngam di nakit din inaklon. Dayjay pay lang mat ahidalgo tinakiasawaan na. No saan ani Hidalgo tinakiasawaan ti kapsat mo? Awan ko manisindita. Wen ngam no dayjay abak nang tinakiasawaan ni Merce. Saan kumamat nagrigat idi si bibiyag pay. Kas makita ket responsable nga asawa ni Hidalgo. Iso asika, di mo kumaguraan ti asawa ti kapsat mo. No may papanmet iti panagpili ni Cindy iti pakiasawaan na, di mon pakibiyangan dayta, mare. Agdandaras mo tapi manaw ni ipagson niya iti nakita nak Manang Elena. Wen tada kayo manen iti putot mo ti sang kaistorya na kanya. Ay nawaw, apay ka numanan Manang. Madlaw nga aging gaita ket gumurgura ni ipagmukan ka. Aha. Awan mo dakis nga aramida ken kwa na Manang. Dayta nga rod, jak mo't maawatan day di agayom ko numaminsan. Naamwan na laang aniwali ti nobyo ni Cindy akaanakan na, nagadumatan nga ibagbaga na. Ay nawaw mo't ni ibag. Sa bali nga rod ti ugali na, ang di mulatan ikaskaso. Ay, anya nga min ti umay mo gatangan. Asin ken mantika ko ma. Ala, agpili ka no anya ti brand akayat mo, ta isupot ko. Ni Uncle Joseph mo day jay tatang. Isungag pa iso sindi anak ko. Anya ti imay na imbaga kada kayo ngay. Ti may papaniti kasangay na inton Huwebes. Imbitado kayo? Wen, iso mapanta anak ko. Ibagam ken wali ta mapantayo. Ay nawaw, saanan tatang? Nay, apay asaan? Adda ni Auntie Sonia ijay. Amangan numapan tayo, kat kumkumpurmi manen ti isaw-sawang na dita apagsakitan tinakam tayo. Ni uncle mo matag birthday. Pagustuhan tayo kuma, tapno awan mo't may bagana. No siya, saan akon amapan tatang? Amangan no Ay nya. natatang, panunutin nyo matibagi yung Numapan kayo ijay, kat ibabain na kayo ni Auntie Sonia. Isupay manenday ta apagsakitan tinakam yo.
Maasyan kayo iti bagyo. Agyaman ak launay, tan nakaumay ka manong hidalgaw. Aw na nyaman na, abirat. Rugyan tayo na tagluto. Pansit laan, ti saan pa naluto manong. Sige, siya kung ti makaamoy ti pansit. Ni ka nakansindingay gayam manong. Sana makaumay itak. Ay nawa, apay kanungay. Awan pa'y magtrabaho na. Ay ko, adda ka nung kami napatid kapag nana. Day tala ngagpaisaw. Di bale tada akmut a representative me. Awan matkid di ala, mangisuputak tulaan itiramanan na, manong. Apay, anyat aramidan day ja Hidalgo dito'y balay si ka, Joseph. Ay nawaw, kasangay ko itabakal. Imbitado na abirat. Ay nawaw, ambom akagurgurak day ja tao. Pinaumay mo pa'y lang mat dito'y balay. Amati ka na kanta day jay bakal. Madimot, ano saan tayo idang imbitaan? Ay na, makapaawan ganas ka mat. Unay kan bakit? Saan ama iparbang ti kasta pa nagsasaom Inton sumaruno, sakbay nga agimbita ka. Saludsudan nakpay nga umuna, tapno amok mat. Na Tanay, mabigbigla aklangan kadagiti sumangsangpot a bisita. di sang kapay lang rumrumuan kasta mo lang. Na, anyat kayat mo ama pasamak. Ipupok ko ti bagay, dito'y silita. Kasano, nakarikrklamo ka ngamay. Saan asyak ti pagpungpung tutam, nay? No si kamot nga tati pangaramidan dagiti kabagyam iti kasta. Anyamot nga tati marik ng bakit. Ibirbirok mo ti pangguraan dakin ka. Sonya, ibag, agpakada ako. Agyaman ak launa itinaimas amakan. Ay nawaw, saan asyak ti pagyamanam? Tinalaing nga asawak ti kasaritam, ta isumot tinangimbita ken ka ditoy. Ha? Ni Joseph tinangimbita ditoy ken ka, saan aya? Isungag pa iso ipag. Nukas ta nga rod, iso ti pagyamanam, saan asyak? Ne, napudot man ti daram kanyak ipag. Sipod pa'y ide, napuduton ti darak ken ka. Diyak amo, nuapay anaturod ka nga umay pay lang dito'y balay. Ammom lang aruden akagurgura ka. Kumusta ti kasangay ni Uncle Joseph, Nana Elena? Damag ko kat di maray kayo. Wan, okay laang mat nakong. Di kamot ngamin imay. Wan ata amangan no addamanan maisawang ni Auntie Sonia. Ibaganan tumanan akas na akin ni Nanang adi na ammo ti agpili iti lalaki. Kinapudno na, pinagsasawan na ni tatang mo'y di kalman. Ni, awan mo't nadakdakamat ni tatang akas na kanyak, Nana. Di nala siguro kayat amaamwam Anyamanan nga'y timbaga ni Auntie Sonia kenkwana, Nana. Nagturod ka no anapan ni tatang mo ijay. Kat amuna mo't akagura launay ni Antim Sonia. Kunak tumot ngamin kin ni tatang. Timulong mo't anagluto ni tatang mo. Ngamjak man amukin ni Antim. Agbalan sanday jay. Apay adiyo imbagbaga kanyak, tatang. Di may papanitian niya, anak ko. Pinagsasawan na kayo kanumot ni Auntie Sonia idikalman. Ay, ko, anak ko. Ibagayo man tipod no kanyak, tatang. Kasino mo tinangidanong kang ka? Ay nawaw, saanan anapatag no asino tinangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan, kat nupudno tinadamag ko. Badmudla siguro na antim, isukas jay na, anak ko. Ti ibagayo kit di, talagaan natangsit ni Auntie Sonia. Di mo latan ikaskaso na antim, anak ko. Jak ipalubos akas na ti aramiden na kada kayo, tatang. Ay, di ka makiababa, anak ko. Di mo panggapun ti agibalas. Saan ko amay kariday tatang? Dumteng to ti aldaw, amarik namot ni Auntie Sonia ti kas iti aramiden na kada kayo. Ay, sus, mali No awan respeto na kada kayo, akas asawa ti kapsat na. Irespeto da kayo kumamot kas tao. Anya dyan nadamag ko, sindi na kong. Agkasar kayo kanumutan kaniwali anobyom. Ay nawaw, nakadamagan nyo, Nana Elena. Iti kasinsin ni Wali. Amoy matgaya man, Nana. Iso kumati umay ko ibaga kada kayo, kat. Imbitado ak. O, Nana, limitado lang ti bisita nga imbitaan mi. Pakaangayan ti kasaryo aya. Di tabalayo? Saan, Nana?
Iti may sa a resort ijay sentro. Iso at talaga alimitado ti bisita. Mayat kit di dayta. Iso laang mat ngamin ti kabailan mi nana. Saan mi akabailan apakanan ti intero a barangay tayo. Saan adakas ti agbalin a praktikal na ko? Tinapatag ket tinapudno a panagayat yu kiniwali iti tunggal maysa. Ken saan kayo a mailumlom iti utang? Amo ka di da Uncle mo Joseph ti may papaniti kasaryo ken Wally, Cindy anak ko. Ni Uncle Joseph lang ang tinangibaga ak tatang. Iso laang timbitado iti kasarme kiniwali. Ay nawaw, kasanungay na ang timson niya. Uray saanin nga umay. Ta saan mat lang nga imbitado. Ay sos, ang mga nagsakit tinakam na ken kaanak. Ay natatang no imbitaak. Amangan no di na matupulan tingiwat na. Kat addadakas ama isawang na. Kasaritan tulatan sakbay amang rugi ti kasaryo ken Wally. Kat no nagrigat akasarsarita ni Auntie Sonia. May mayat no saan tayo nga imbitaan tatang. Taamangan no adda maisawang na amadi. Diyak kayat amadadaal ti special nga aldaw ko anya. Bato yung tigat-gatang, Joseph. Agyaman aklaw na manang Elena. Anya nga oras nga agrubat kayo ngay. Kasar ni Cindy itakat. Saan kami adumaray manang? Ne, apay ngay. Delikado maglaang. Ang mumut ti ugali ta asawa ko manang. Ang mga no dadaulan na lang ti special nga aldaw ti kaanakan may. Wen ang... Maawatak no apay asyaklaang ti inawis ni kaanakan Sinday. Nukas na, saan nga imbitado ni Marison niya? Saan manang? Ganabon na. Tapno ammo na tirik na. Aramid na mo lang amin tikas jay kag. Awan mat ni Mari Elena ijay balayda. Awan tadimar ay iti kasarda Cindy ken Wally. Ay nawaw, anyat ko nam lakay. Kasardawali ka ni Cindy. Wan, ita ti kasarda. Naa, apay ngay ajak amo ti may papan iti dayta. Gaputa saan ka nga imbitado? Naa, naglukon dagita at tao. Apay ngay asa anak nga imbitado. Ti ugalim ti makagapo bakit? Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta ngay naramid da? No saan ka nga imbitado? Saan ko mga agsakit tinakam mo? Tamo mait asaan anasaya ti panakilangan mo katakwada? Kat, may parbeng nga raw ti kasta ngay naramid da. No para iti peace of mind da, maiparbeng lang bakit? Nang runa pa'y kasarday jay. Naa, takanunungan pa'y lang ngamin ti dakas nga aramid da. Siyempre, saanan nga ubing ni Cindy? Natural, isakit na mo iti amana. Saan mo't amabalin abaybayan na tikas jay at ratom iti amana? Kumusta ti kasarda Cindy? Mayat mo't Marison niya. Simple laang ngam nag-enjoy kami mo't. Naimbag ka pa'y maray. Imbitado ka iti kasar ti kaanakak. Ay, kwa mare. Ngam siyak akabagyan da. Awan, didakmet inimbita. Mabuteng dalaang siguro mare. Ay nawaw, anya kumatipagbut ngan dangay. Mabuteng dano agiskandalo ka. Kan amangan no saan da komportable kan ka mare. Nang rona pa'y katkas jay titratom iti ama ti kaanakam. Ahaw, ti kunamkit day, timmang sitda. Ay na mare, masapul nga agsarming ka nga umuna sakbay nga agsao ka. Naa, Nasaya at ti panagpuspuso dagi jay nga agama. Talaga laeng ket di ama di tirik na ni sindikan ka, takas jay mo titratom iti amana. Iso asaan da ka nga inimbita iti kasarda. ahaw, jak ammo kadagitang agama. Kan may samare, in marmarites mo ni Wally nga asawa ti kaanakam. Ita, nasakit tinakam mo, ta saan ka nga imbitado? Nagkasar kayo matgaya man iti nobyom, Cindy. Wen auntie. Di nakman awagan iti ante. Anya ngay nga rod ti kayat yung nga iyawag ko kada kayo. Ante kun kunam kanyak, ngam sa anak mat nga imbitado iti kasar mo. Kinapudno na. Inaramid ko laang ti kasjay para iti amak. Naa, saan ko mat adangran kat ti amam? Amo yun no kasano nga itrato yun ni tatang auntie. Jakmat kayat abastusin nyo ti amak iti special nga aldaw ko. Anya? Pasensya kayon Ngam masapul a protektarak ti amak akagurgura yu launay. Ay nawaw.
kagurgura yu, kat awan mo't dakas nga aramidan na kada kayo. Ne, ni Manong Hidalgo dayjay Isuman nga pa isang. Sa dino nga ta ti papanan na. Diyan ka mo Ay, mabitlaang. Isardeng mo man pa'y tilugan lakay. Ha? Apay ba kay? Wen tano paawi dan, di ilugan tan, tapno saan amabanno ka magmag na. Sa dino ti papana, Manong. Ne, da kayo magkamson niya. Agawit akon. Adalain tulod ko iti ayan tigayim ko. Ay kat lumugan kan Manong Hidalgo. Ne, saanan? Amangan ko nak numataktak kayo pa Saan matgit day, tapaawit kami matlangan. Lumugan kan, tapno saan ka amabannog amagmag na. Sapay nagbara ti panawon ita. Lugan mo't daan ti Sonya dayjay. Wen anak ko, intuloddak dito'y balay. Ni, anyamot nga'y tinaknakan ni Auntie Sonya. Simming putmut kada kayo, tatang. Wen nga rod, nakaamiri siguro mo't anantim. Nasaya at mo't ano kasta. Nasaya at mutlaang ti nakisarita na kanyak itay. Saan akas ini akas laagong ungit no kasta akasarsarita na. Husto ata bakit moten. Amuna ti husto kan saan. Maragsakan ak unay tatang. Tanasaya at mutlaangan ti panakilangan na kada kayo. Sapay la kumaata agnanayo ng dayta. Sigurado daytan anak ko. Niwali ngay. Nagbalon tatang. Ijayon amangal daw. Kasta niya. Mala, agmerienda kayo no mabisin kayo. Addain lutok abananak yung. Ay, nawaw! No kayat mo a respetuan da ka, respetuam mat ida. Tratuam ida itinasayaat, tapno nasaya at tumat ti trato daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pudno ka diti sayang gusang anangeg ko, Jonalyn, kasinsen? Ha? Anya asayang gusang tinangag mo kasinsin Margie. Di mo kanumok kayat ti agnaad iti balay da katugangam. Dayta ka di kasinsin. Apay akas jay. Siguro, sikat ti ayan ti parikot. Di mo amu apakibagayan dagiti katugangam. Amok dagiti katugangam ket. Masigurado ka nasaya at atao dagijay. Ay nawaw, saan apod no dayta kasinsin. Nasaya at tilinangan mi kadagiti katugangak iti tunggal maysa. Talaga laeng ajak kayat ti makikabalay kadakwada. Nasaya at tilinangan nyo iti tunggal maysa kunam. Ngam iti anya aga pungarod adi mo kayat ti agnaad ije balayda. No para kanyak, nasaysaya at matlaeng no lumasin kami. Uray na singpet dagiti nakaikamangak, kababain latamot akadakwada kasinsing. Uho, ti ibagam ki day, saan ka anawaya ang mga ramid iti kay kayat mo no ije ti pagnaudan nyo. Saan mo amaawatan ita, taawan pa'y asawam. Awan pa'y katugangam, ngumdumteng to day taa ka nito kasinsin. Sigurado ang maawatam to, no apay akayat ko ti lumasin. Oh, adto yun ti impagatang yung agatas, tatang. Agyaman ak launay, Jonalyn anak kao. Awan anyaman na, tatang. Ay no, kaslada na kaapam Makapasurun tumot daya akasinsin, Margie.
Apay ni Marjay, akasinsin mo. Anyaman ti inaramid na adi mo nagustuhan. Sa anak laang nga manugot nga agnaed iti ayanda katubangak. Ikan namutan iti dakas akay papanan ti desisyon ko. Anya, Hay, makapaasar ti kasjay tatang. awan pa'y met nga minasawa na dayjay. Di na pa'y napadas ti makikabalay. Iso analakalaan kinkwa na ti agsasao. Day tangarod kat tatang. Agpakalaing launay dadya akasinsin ko. Nagistorya dayjay. Siyak tumanan kayan ti biddo. Di mulat ta ni kaskaso, ti bagbaga ti kasinsin mo. Ipamaysam kid di ti atensyon mo iti balay agatangan niyaw. Ewan gaya, nakasarita mo ti aking kukwa. Nalpasan tatang. Ilakad milaangan ti titulo. Nasayaat ba't nga ron no kastanak ka? At damit langan bukod yu abalay kan lakay mo. Gusto lang, ti desisyon mo asaan nga agnaay, itayanda katugangam. Nadamag yu ka di, nanang. Ti anya manan marji anak kaw. Saan kanu akayat ni kasinsin junalin ti agnaad iti ayanda katugangan na? Ayun, di na kanukayat. Iso aginatang dati balay nga ilaklako ni Jelly. Una yun day di akasinsin ko. Ay nawaw, adda ka di pariko tanak ko. Kaslasaan nga agpampanunot. Nakasaysaya at ti manugang na. Ngam di nakit di kayat ti agnaad ijay. Husto laang ti desisyon na. Tapno masursuro da nga agasawa ti tumakder iti bukod da asaka. At dalakit di sa bali ang makagapuna nang. Na, ikaman ngaminan iti dakas akay papanan ti inaramid ti kasinsin mo. Kayat nala ti lumasen tapno maaramid na ti kay kayat na. Di ka man nagpakalaing si Kamarjay. Nalakaayamot ti makikabalay. Ibagbagaklaan ti pudno nanang. Saan mo pa'y amaawatan ita, tawan pa'y asawam. Ngam no agkasar kayo mutan iti nubyom. Sigurado ak nga aramidem matikas iti inaramid ti kasinsin mo. Kasarda marji ken Gerson inton umay abulan, kabagays. Gusto ano agkasardamatan ka bagais? Umay kayon tumangayo ah. Ay wala, ibagayo lang no kahanaw. Inton umay alawas pa'y kabagays. No asino ti mangayaw, ibagam adagasin daklatan ni Jabalay. Wen kabagays, agteksaktukun ka no kasano. Kompleto ka di ti mausar ka bagais. At na paglutuan tayo. At damot kit day kabagays. Kompleto, kayo laangan ti kurang. Agtukaw ka, tanapatag ti bagaken ka, Margie. Anyat ibagam ayat Gerson. Numalpas ti kasarta, iti ayan ni nanang ti pagnaidanta. Ay wala, awan parikot dita. Sigurado ka, ha? Ang mga nuinton madamdamag at agbabawi kang tumutlang. Jack kayat ti apa. Ay nawaw, sigurado ako na niya. Okay la ang kanyak no agnaadta iti ayan ti inam. Sa anak mo't akas kini kasinsin Junalin anak ararti idi nakiasawa. Nasayat mat nga rin no kasta. Jack kayat nga darumso aparikot. Wen, awan pagdanagam. Friendly akmat kit di atao. Uray asino pa'y ti kabalay ko, kabaulak apakibagayan. Edda ka din nila kay mo, Junalin anak ka. Adday ti kusina tatang, madama ti panagluto na. Dagasit, kumata da papanan me. Ay nawaw, sa dino? Mangayo kami ita. Kasar ka numot ni kasinsin mo Marja inton umay abulan. Ay wen, nakitak ti impose na iti Facebook tatang. Tumulong tayo, tapnoan may bagbagada. Husto ano agkasardamutan. Kitaak man no kayat na ti agnaed iti ayan ni katugangan na. Nabayagan day tanga iso yung anak ko. Agpakalaing ngamin idikot. Nagado sa una. Para makita ano matakderan na dagiti insawsawang na. Udaklakit, di no nalipata mong dayta. Ay natatang, jak malipatan no kasano nga irurumenak day di akasinsin ko. Gaputa jak kayat ti agnaed iti ayan ti katubangak. Nagado nga'y bagbagana. Para makita ko nakmanen tatang. Ay pambankit din nila kay mo. Tasalud-sudag no kaya't dati sumurot kanya.
Itatanalpasan ti kasarmi kini Gerson, ag naeda kon iti balayda nanang. Sigurado ka iti kasta desisyon mo, Margie anak ko. Awanan agbalew. Ay nawaw, sigurado ak ananang. Madanagan lang amin anak ko. Apay kuma, kat amok mat ti aramidak nanang. Kasanulaangan no. Ni Gerson matla ang tinangibagang agnaad kami ijay nanang. Wen, ngam kasanon no. Ay nananang, awan rumbang apagdanagan nyo. Saan matan nga ubing ti anak yu kat? Ala, adaken ka da ita, anak ko. No kayat mo ti agnaed iti ayan ti katugangam. Palubusan ka nga ruden. Agsingsingput ka laeng ijay tapno awan maibaga ti katugangam ken ka. Kauwan mo ngamin. Nasingputak mo, sipod pa'y idi nanang. Nalaingak ang makipagayam anya. Naimbag abigat mo, Gerson. Kastamit ka da kayo, nanang. Ni baka mo ngay, ayabam at amangan tayawn. Nakaturog pa lang ti manugang iyo. Malaldawan magayam. Wala na puyat, nanang. Ay nawaw, anyat nakapuyatan na mo. Anya kumapay, nanang. Nagbuybuya idirabi Anya, awan trabaho na aya. Nag-resign. Awan plano na nga gaplay manan. Yaka mo, nanang. Naa, sika ti asawa na, ngam di mo ki din amaw. No kayat yo, di da kayo ti makisarita iti manugang iyo. Jak amo kada kayong agasawa. Anyan tulaangan ti pagbanagan nyo, no kastat aramid yo adwa. Kaslawan plano yung mat itibiyag yaw. Mabisbisina kong Gerson. Urayan ta ni nanang. Sa dinot na pananaya. Sa dino kumapay, napangim matang iti pangaldawan tayo Ay nawaw, saan pa'y nakalutaw? Saan pa'y? Ayabanda taday dyan no nakaluton. Ay, sapay mabisina kon. Adu ti danum iti kusina. Uminom ka pa'y Agtrabaho ka mamangaminan tapno ada kwarta. Wen, agtrabaho ak intun Lunes. Aginanaak pa'y mo't atanay. Nabampanlugak launay. Makalawas mo't nga agin inanaka. Basol mo mo't laang No saan ka kuma nag-resign iti trabaho, di nasaya at kuma. Adda kuma kwartata ita. Anya? Saan ko makikita ni Kasinsin Margie dito balayo Auntie Irma? Iti ayan ti katugangan na ti pagnanaedan da ita nako. Kastagayam. Naimbag man tay manugot nga agnaed ijay, Auntie. Wen met, jak kumakayat ngam ammo na kanuter aramiden na. Bareng awan rumso aparikot Auntie. Day tabot ti kanayon nga ikarkararag ko nakong. No siyak ngamin, kat jakmat kayat ti makikabkab balay, Auntie. Uray na singpet dagiti katugangak. Ay oray siyakmet kaanakan. Day tati saan amaawatan ni Kasinsin mo, Marchi. Agpakalaing mo day dya amaysa. No agsasaukot kaslarala ka. Narigat nga tati makikabkab balay. Tauray na singpet dagiti katugangan. Saan lata maliklikan ti parikot. Pudno launay tinakunam kaanakan. Deprensya lat tamot ti lumasin. At least, masursurum pa'y ti tumakder kadagiti bukod mo asaka. Ay, agpada kayong agasawa. Apay ka din, nanang. Ay nawaw, di mo amo no apay. Agsaludsud ka pa'y laang kanyak sika, Gerson. Ni nanang met, bigbigatan anaputo ti ulo yo. Asino ti saan a pumudot ti ulo na, no kastala ka na yawn. Apay ka di ayan, nanang. Ibagamot kan bakit mo at tumulong ay iti maaramid dito'y balay. Ha? Uray agin nawla iti plataw, no isot aramidin na. Day talaang, nanang. Kan agbirok kayo adwa iti pagtrabahuan niyaw. Tay natalgad kumamot at trabaho atap no makaurnong kayo mat. Adda ka di pa'y ibagayo, nanang. Awanang, day talaang. Ibagam iti asawam ti imbagak. Tamaum-umak meten iti kastangar aramidin nyo adwa. Makaungat ni nanang katatabakal. Ay nawaw, iti anya aga po kanumot. Wana, tasaan ta kanong amo ti tumulong. Anyat imbaga na kang kaya. Tumulong ka kanu iti maarami dito'y balay. Anya? Sikan tumad ngamin. Day tagpupuklang dito silid ta kan agselselpon tar aramidam. Kasano ko maatumulong nga, kat no kasta makariingak, awanin maaramid, ta inaramid matan ni nanang mo. Ti kahit napay kat agsapul tay tinatalgad a pagtrabahuan ta. Naa, apay amakibiyang pay lang day ta abakot. Isu na ayat ti mabannog no agaplay ta iti trabaho. Aramidon talat tanti bagbagana.
Iti kasta, kat awan rumswa aparikot. Ay, saan ang mabalinti kasta kanyak? Man nakibiyang launay mo't day ta nga inam. Na, apay nga impake ka? Common sense mo't tan Gerson. Papanam ngayon. Sa dino kumapay, agawid akong ijibalay Ay nawaw, kas jay laang tinaibaga ni nanang, agawid kamutan. Makaumat yung ugal yan tanalaing nga inam. Na, No kayat mo ti sumurot kanyak, sumurot kalatta. Ngam no di mo kayat, okay lang kanyak. Awan na sakit abakrang ko. mga no di nakpalubusan ni nanang apumanaw. Di da kayon, iti man nakibiyang nga inam ti agden na. Awan na sakit abakrang ko. Dayta, ti ibagbaga kanak ko. Managdakdakas magayam da di akatuganga. Ay nawaw, sigurado nga day naramid mo adin na nagustuhan. Iso akasta ti panagsasauna kada kayaw. Talaga laang kit di aman nakibiyang Kunak man, no kabaalam Di man ikumpara da di adjonalin kanya. Kasta unay ti pananguy-uyaw mo iti kasinsin mo, idinadamag mo adi na kayat ti makikabalay kan katugangan na. Itaasi kamot ten tinakiasawa, saan kayo mo't nga agkin naawatan iti katugangam. Wen ata madingarot ti ugali na nanang. Nakababain launay no maamuan ni Jonalyn ti kasta na pasama kanakaw. Inton sumarunong amin, di ka agpakalaing. Di wen laang, siya kunti nakababaen. Adda punto ni kasinsin mo a Jonalyn. Uray na singpet ti katugangan. Nasaysaya at latta alumasin ti agasawa. Tapno maliklikan ti saan a pagkikinnaawatan. Pimanaw kanumit gayam ni Margie iti ayan ni katugangan na. Ay nawaw, kaano pa'y tatang? Di may isang aldaw kanupay. Kat, sa dino ngayon ti ayan na itatatang? At dita balay da Kunak man no nalaing amakibagay da di akasinsin ko. Apay ngay akasta. San tayo nga mo no niya tinapasamak? Ang mga no adasaan da nagkinaawatan iti katugangan na. Iso amay mayatlat tano lumasin ti agasawa, tatang. Win at datal na ti panunot. San lang dayta? Masursuro na pa iti tumakder kada iti bukod da saka. Narigat mitlaan, no kanayon nga adda iti dadakkel da anam namaan da. Taamangan no mairwam da. Pimanaw mo't gayam ti kasinsin ko na naroda. Wain puno day tanak ko. Itian niya aga po kanumo, nana. Binagbagak laang, tadi na mo amuter aramiden na ijibalay. Imbagak at tumulong kan agsapul da itinatalgad at trabaho da. Gamkastaki din ti unga na kanyak. Anya? Ada tang-tangsit day di akasinsin mo, Jonalyn. Sarut pa'y di Di na amo ti tumulong. Kasla doon niya masapul a pagsirsirbiad. Ah? Ay, kuha na. Puno day tanak ko. Diyak amaw. Kasla awan arapaap da para itibiyag da. Kasta unay ti pananguyaw na kanyak edi tatang. Itangay, di na mula natakderan tin sausawang na kanyak. Saan na mula ang kadya kabailan ti makikabalay? Aga pa da kanumot nga miden kin katugangan na. Wen ata sadot ken natangsit kano ti kasinsin ko, iso akas jay tatang. Kasimot ano kasta? Naamiris namat siguron ita, no apay adyak kayat ti agnaed iti balay ti katuganga. Sigurado na itananak ko. Sigurado ang mabain pa'y dadyagan ka. Tadi na natakdiran dagiti ado asa unakin ka iday. Agpakalaing ngamin kat di namat amo ti sitwasyon. Nadamag ko apim manaw ka iti ayan dalakay mo. Wen, puno tinadamag mo. Ada parikot? Apay, anyat na pasama kasinsin. Saan kami anak kinaawatan iti katuganga? Naragsakan. Nulimasin kayo kumakin lakay mo. Naliklikan ko matikas ta parikot. Naa, Putno mo't kasinsin. At namu laang ngamin benefits a maala tayo no sursurwan tayo ti tumakder iti bukod tayo asaka. Kan, maliklikan mo't lang ti saan a pagkikinawatan. kat, si kamanan tinalaeng. Siyak manan ti awan amuna. Inton sumarunong amin, di ka agpakalain kasinsin. Ibagam kit dikin nila kay mo taagurnong kayo. Tagpaaramid kayo iti uray simple lang akalapaw apag naadan nyo. Awan tupay pagtrabahuan. Ay, kat ibirok yo Takas namat tinaramid mikin nila kay ko, idi agrugrugi kami pa'y.
Agawid ta kuman ija balay Margie, bakit? Ay saan? Diyak kayat ti agawid ijay. Ay nao, apay ngay. Agurnong talangan. Anya? Agurnong ta, iti kasta kat maaramid ta matikas iti inaramid da kasinsinjo na len. Ti kayat mo ka di asawan kat lumasin ta? Wan, panagkunak kat may mayat matnukas di ti aramiden ta. Makaadal tapay adwa. Okay. No kasta ti kunam, kasta nga ron taramidan ta. Agpatakder ta iti uray simple akalapaw laang iti dagan ni nanang iji amyanan. Tinapatag kat ada pag naadan ta. Saan ta makikabkabalay? Ay, nawaw! Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa atao, dumteng kat dumteng tulat tamet ti pannakauma na. Nang runa no aglablabas tayo meten. Takas kunada nga ruden, numapno ti salup, aglupyas. Isu nga aramiden tayo kumamet ti responsibilidad tayo. Tapno saan da mauma kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.